Urut ini tempat akan tolong masalah GERD, gastrik sama masalah angin-angin jahat dalam perut. So, you boleh gunakan dia punya sapu krim dulu. Lepas tu gunakan ibu jari di tempat sini, tekan. Turun. Tekan, turun. Dari kanan sikit, pergi ke kiri. Dari kanan sikit, pergi ke kiri. Lepas tu, gunakan jari telunjuk ini, tekan sampai bawah sikit dan naik balik. Turun, naik balik. Dia akan jumpa biji-biji tau. Lepas tu, you boleh ikut arah jam. Okay? Lepas tu, gunakan kita punya ibu jari ini, terbalik sikit. Kita tekan, tengok Ini ibu jari, sentuh dekat point perut tu, tekan, tarik atas. Tekan, tarik atas. Lepas tu, kita tekan, berhenti saja. Kita lepaskan. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Masalah angin-angin dalam perut, masalah GERD, masalah gastrik, bukan saja urut sini saja. Boleh urut macam tadi, urut dekat tapak kaki. Tolong sharing ini video kepada siapa yang ada masalah GERD.